Kumsi bentaban kan mau buram mi kelingku sngi kha uklur yale kai hockey kari India udhian chan but ban snok tilang haka fit India movement nakaliang ka office u deputy commissioner joka Eastern West Khasi district hak arpu pradarik nailar arja apply kala rakhi kerpang yakan national sports day arja apply hamadan joka snong mission mairang hakaning sngi lawan ban sakhilang da menteri ketanat sports and youth affairs upa Shakliar Wajri ubreru MLA kemau that raisan constituency kumukongsan hakaji dan lang usim kahima nongklau pa im PMCM UDC upa Gideon Karmau plang kidong tre sarkar na ketanat tre kam beper ki khna skol lambat ki wei pat ki blasha khot ngobha Kilodan ki jingile kai beper ki pakan thop ya ki jingile kai mau point ka football ka cricket ka archery bat ki bei na kalyang jong office UDC kala yo rupan penbana pa bala thau pat pen scam ya ki khat pratali ki association ha ki jingile kai beper ban ken tiu ka sub jong ki samla ha ka district Nalor kani ki bor punya district kila samru ya ki khusnam shakin nong job ha ki jingile kai beper haringkat ki sernot Bangadap daga jengkemen mentan aga bangai slow ya ka bangi ala menginform ya Khatprat League Association sports ki baper aga district ke jumi aga por mensua ki baduna bagi associations aga bede bejong sports ring adap daga jengkemen ba Khatprat League district atau Khatprat League Association nilala menginform aga district ke jumi nangit scam bagi nong ketkam jung gini association do kindan ya kata kamensem ya kabanye tre hitam ya kabakin dan kentiu susu ya kata sports kabamaki ila form ya kata association nakaliang gajongan nakaliang ga government nakular gi kani bangin dan ya kajingi tre lang abakum nong kentiu ya ka sports hakani ka district kajungi kata ga di kajungkular kajongai pi ya bangan don me ya kajingi tre lang baraka bangi keren na katukas ni Gila perkhat bha baka judon kata ka fit India movement hang ni hapo kari ke jungi pablas dang daga central government barabang ay kren tu kasing ilaong bangiru nakaliang kajelangi kwa bagindon kum kata ka fit India movement ringi nakaliang kajularo ikwa bagindon ni kata ka fit Meghalaya movement barlasay kasngi kasngi ka bangan penbena pajba sendon nakabangi penput sendon ni ka national sports day yang tepo sersulong kan sedih kesni ya kabangan sa penbenas don ya kata ka mega fit kata kalong ka fit Meghalaya movement ya kabamangi na kajalangi sang kabadlong haringkat bakata ka fit India movement balay bangi sa kren ya kani ya kabangi kwa ban perlong ya kata ka fit Meghalaya ladap hipet menta abangi pai keling saudong ben kajalagi babon di kena menta dakaba burom kibabun kilalamit ang ka phone tilaklet ya kata ka jing kata ban pen bahai la dia la nega ban yo ka met ka bakoi ka bakya kibabun ki jing sneu kibla ki khun sama ki jungi la ni kena manta ki langok bagin like ni kini ki aka ki ai men sim ni ki bagin long kita ki ba ban lakai bagin yo ka met ka bakoi ka bakya bagani ka fit Meghalaya movement ngikirman lasay kan nang de ka po ka bangin penbena pengikirmen bagan long kajing job nakam tak jela kajumi kamtam nakam tak ikut samla ki jungi baru